Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalamu alaikum, Universal Gate'in каттоочулары. Бүгүн биз өзгө мал базарына жылкыларын алып сатып басып элечибиз. Чачты кылып каза кылса видеонун башынан эле кечирим сурайм. Лайк, подписка унутпай сурасам, 2019 жыл 16 ноябрь. Анда эмесе кеттик. Белер канча деп атасыз? Белер 65'ten деп турам. Экон теңби? Качадан берип едиңиз? 57'den berdim. 57'den. Качадан тууган аба? Bu 2 yıl tuğan. Могу карасы 1 тууган экен, кызылы 3 тууган дейт. Каяктан келгенсиз? Leylekten gelgen, Batken leylek. Ар жума келесизби? Tarzıma gel. Ол 3 тууган бен 90 миң сом дейт, 85 миң сом баа болуп бербей койнуда дейси. $85 миң сом дейт, 73 миң сом баа болуп бербей койнуда дейси. Канчаны тууган экенин билбейм да, 3 4 туса керек да дейси. Ve 73 миң сом алыныптыр. Могул экини тууган бен 65 миң сом дейт, базар сыйылы экен. Экини тууган деп дейси. Тууган бен 100 миң сом дейт, базардын кымбат бээлеринин бири экен. 80 миң сом баа болуп бербей койнуда дейси. Ол 3 тууган бээни 75 миң сом дейт, 65 миң сом баа болуп бербей койнуда дейси. Alo. 20 bin sok koy bilen. 20 bin deversen. Tezinde 4 desen. 65 миң сом дейт, 58 миң сом баа болуп бербей койнуда дейси. Semiz жакшы бекен. Жаштагын. Эне улан 90 миң сом дейт, 5 тууган экен, 75 миң сом баа болуп бербей койнуда дейси. Улу Нургач экен, 5-чиси. Кайсы канал? Байталды 45 миң сом дейт, 37 миң сом баа болуп бербей койнуда дейси. Азыркы бээнин эне улан шери экен. Байтал 50 миң сомго алыныптыр. Базардан алып чыгып жатат. $68 миң сомго сатылыптыр. Тарт алдына кел. Шилте бербесине. Ол 4 тууган менен 60 миң сом дейт, 53 миң сом баа болуп бербей кой дейси. Aldı. O da çıkmay turmay. Ay çerdi. 4 тууган менен 80 миң сом дейт, 72 миң сом баа болуп бербей койнуда дейси. Он бир тууган менен 50 миң сом дейт, 45 миң сом баа болуп бербей койнуда дейси. Могу карып калыптыр. 85 kilo. Могу жанындагы бул 50 миң сом, бул деле 45 миң сом болуптур. Экөөнү бир адам сураптыр, 85 миң сомго. Наркысы 12 тууган экен. Бересиз? Qancha qo'ydim? Jaqin sizlar oldilar endi.
Moğol ekona 100 ming so'm atadi. Moğol ene olan 100 ming so'm deydi. 65 ming so'm bağı oldu, berbe koydu. 5'li tuğan ekan, quluni erkek ekan. Moğol 5'li tuğan beni 75 ming so'm deydi. Pazar Suriyeli ekan. Boz o'xshaydi, ichi tushib qolibdi qarab. Moğol sheriginde 75 ming so'm deydi. Bu 4 tuğan ekan. Bir de tuğan beni 65 ming so'm deydi. 55 ming so'm bağı oldu, berbe koydum dedesi. Tuğan beni 65 ming so'm deydi. 50 ming so'm bağı oldu, berbe koydum dedesi. Ol ekasi beni 110 ming so'm deydi. 91 ming so'm bağı oldu, berbe koydum da desi. Bazarın жақсы beylerining biri ekan. O semizdag'in. Moğol ben 90 ming so'm deydi. 82 ming so'm bağı oldu, berbe koydum da desi. Ol ekini tuğan ekan. Osmanlı'дағы Ol жаңасıydı 65 ming so'm deydi. 62 ming so'm bağı oldu, berbe koydum da desi. Birdi tuğan ekan. Moğol'un putunda jarası var ekan. 65'ten de. Tuğan beni 65 ming so'm deydi. Pazar Suriyeli ekan. Az qisirdi oda desi, boyudan qisqaligini ko'rtasizlar. Beşli tuğan bey satıldır 58 ming so'mga. Üçlü tuğan benim 75 ming so'm deydi. 70 ming so'm bağı oldu, berbe koydum da desi. İkinci tuğan ben 65 ming so'm deydi. 62 ming so'm bağı oldu, berbe koydum da desi. Bular suratga tartib deyapsizmi sana? Nega tartmadin? Ol ekin tuğan ben 70 ming so'm deydi. 62 ming so'm bağı oldu, berbe koydum da desi. Bular satılmaydı deyip mi? Bundan da 50 ming so'm deydi. 45 ming so'm bağı oldu, berbe koydum dedesi. Ol жаңасıydı 65 ming so'm deydi. 58 ming so'm bağı oldu, berbe koydum da desi. Өзі тартпадың ба? Спортқа қойылған ақшалар